खरसा borok Tiprani puila first time iPhone 17 Pro Max paikha. Tipra jugrok charjona tereno 10 lakh ni mani telangmani manjaka. Kubida Manishankar Murasing Tiprani brand ambassador sanamjaka. Hello dolok bahai dongbai. Khakai kaham tongbai na lamsago haino hai tinini tekaisa ketal video. Pajing ke dolok tini video na tung kubungma breaking news haikna nai. Uman bago video na paya sak jara diwai nai tongdi. Dolok ke finally chung asuk je nai singui dongmani. Actually sanan thakai ke tipra tourism brand ambassador hinke surab gangoli nara kaham ke na saimano thangnai no IPL besi din chong yaku. IPL auction Manishankar Murasing paijang nai hini wan soklai tongmani paijak ya amui thangka. Obonotei kebangkok borong no markino surab gangoli no backlash khaika monotai asma turul bokhaika Tiprano obo khayo Tiprani rang na si Tiprante nosto khayo hini bono omai ke pal borok comment hami rok khai nu tongota but tabu kaisa nong boy good news sok bai kha umang kha Tiprani tabu brand ambassador snamja kha tai kya biya Tipra team ni an banchan Manishankar Murasing अभी मजा आएगा ना भिड़ो tabu kebangku borong bokha bisingono kaisa sung asugo je kubuide Manishankar Murasing no surab gangolin jagawa brand ambassador snamjaka hinoi so dol open book nang kaisa clear ke side nai omong kha Manishankar Murasing na kuno Tipra tourism ne brand ambassador snamjakia Manishankar Murasing ke only je edition is only Aryan brand ambassador Tipra chimi snamjagota brand ambassador tamno hin a brand ambassador is an individual hired or appointed to be the human face of a company representing its value, mission and product to the public. Their primary goal is to build brand awareness, foster trust and ultimately drive sales through authentic long-term advocacy. Mane ke dolok brand ambassador angka kaisa je umahai kaisa mokhang pan hindi manota. Je kaisa company hindi je kuno hindi kaisa barang basang direct nukja goinai funugui nai borok rongno kaisa trust build khaita jodin a borok nok saiman jotonak Virat Kohli kabangko borok no follow khayo ke bo jodin je kuno kaisa advertise khaike nuan sakya de Virat Kohli asuk borok kaham asuk player kaham ke bo kaisa product no advertise khaike a product bo kaham nong nai chung automatic chin bakha omtai wa chung mung phai thango eke oma ke no Manishankar no snamjaka jemon authenticness ubno nai ne bono brand ambassador snamjaka Tiprano kusugo karna bagoi Tiprano promote khanya bagoi I hope nak taule saima khana je brand ambassador tam no hin inga Manishankar Murasing no snamjaka de local edition brand ambassador tabu kokke umo sangkhoro dolok Manishankar no bahike brand ambassador snamjaka Manishankar no brand ambassador snamjama design umo si dolok nok nugui ma khana IPL bono paijak ya ongi thangka afron simi paijang na nuan sugoi tongmani paijak ya ongi thangka umune tei buagara bai bo malai kha tai buagara bono afronu kok dijak nono Tiprani ku snamnai brand ambassador snamnai ai ni kaisa cricket academy tongnai Tiprao umai ke sakata jabuni main target hingi to sini phanya young generation dongno cricket o nahanna bagoi ta je Tipra team Tiprano tai khe kusuk karna bagoi umai ta je umoni main purpose umonta eke dolok tai kaisa je good news umai Tipraro first time Vijay Hazar trophy Jharkhand team no pura ekdom lasima chinja ke match ne ke pura fully dominate khai kya Tipra team no baksa borok benga yona pura only participate khain bagi sing phayu side mustaq aliwa hindi je kono trophy fan hindi ba tau Tipra team je thangnai bosor khaimia je thangnai kudungma bosor romi khaimia a samung na tau khaipai kya Manishankar Murasing captain no umai samung khaipai kya je uban sai puila umai samung khaimia samung no Jharkhand kaisa team belain kerak team ta bo nok naike pon 2-3 number tongo pura astuke pai atas tongnya isan ni team a team no pura ekdom matchnya pura lasi phunuk siu balki Jharkhand team no matchnya pura lasi phunuka pura ekdom omo phunuka Tipra team no Tipra team habit kai phunuka Tipra team no hainu normal team hita wan chok hin omo pura proof khai phunuka a team Tipra team poila first bedam thaniwa obanan khai kya 320 run khai kya आज सीधाम पाल khai kya 150 run 134 bolo Roger de 102 run 115 bolo Manishankar Murasing 10 bolo 8 run khai brang 3 jon ni run by 320 target ro sokai mangka 50 over ro therefore aran chase khanyan phai kya je over Jharkhand rok afro Jharkhand matra
Ekso test anon all wicket thangpai Tripura ro umesh no paika 197 run by 197 o run phunugo Tripura team ni busuk obortong busuk Jharkhand team rok Manchi khaika 40 bolo Manchi khaika 55 bolo 40 Rajandeep khaika 46 bolo 29 Kumar khaika 20 bolo 26 uma hike no bang total run ok ekso test no all wicket thangpai kha uma ang tawuk saiman chu Tripura team rok CS phariata pro pola batting khaike payu Tripura team ni captain ka Manishankar Murasing bono actually IPL finals nango tomake bono Tripura hene jiksa badi wi tongta haya ke jodi bo wansa ong changka bo bu jogosi IPL thong India team no thongjak ong khamota nake Manishankar Murasing tuitam sanam suk dolok tolo comment khai sadi next update ka dolok obong ka je Nadusa Reang nok joton chino Tripura actress belong khai Reang community ni bani yago bani Tripura ni poila iPhone 17 Pro Max pai na wanso ko je bani price 9 thaka ki system tabu almost 1.5 lakh ta 1,50,000 hinke jung bana chini thuru tui bana congratulations yafaru asu kaisa quarter ma achievement yasa ge ma phaka to chung bana bele congratulations yafaru Kakuma customer আসছে আর আগে জলদি রাহুল এই তো খতম হয়ে গেল বল না But dolok खरकचा borok बनिया iPhone 17 Pro Max by man नुको उमा है कमेंट खाई क्या कौन सा बिजनेस करते हो आप लोग इतना महंगा फोन ले सकता है हम भी लेगा सालाम नौकरी करके परेशान हो गया महीने का 5 लाख मिल के भी परेशान हो गया माने का बस ताकि दिखाई बो 5 लाख रंग मानी बो बेले के नो उससे गल तंगो जे रंग पैसा काया नक ताम बिजनेस खाई ओमे के सुमुता इनका dolok Nadusa Reang iPhone 17 Pro Max पेमेंट तो इनक थाजे थानी तलो कमेंट खाई छाडीता नेक्स्ट अपडेट नका dolok Kakuma Reang बो मालाख्या मेसी तै विराट कोहली बाई मालाख्या अब गुआओ सीता बो गुआओ गुरी ने बो बेले के एन्जॉय खाई तका बेले के नो न्यू जगह थामी त हता मार खेनो So guys, tini ke am tui so phana na chanai do tini ke ba to hamne do football ni favorite player cricket stick ba ma do person finally I beat with Messi pura nahi de hai real to इनके आप के बके विराट कोहली yes नहीं है Hi sir. Oblis ni ya. Bokeh apple ni. Jung je phone ha mo favorite. Wow. Oh tu. dolok nok Kakuma Reang titam sanam suk tolo comment khai sadi next update ka dolok Tripura juk charjana Agotala rail station police rok bai romjaka tangi dolok nok saidman borong thanio city kran 46 kg almost no tongota hain bagi borok police bai lama kasai check khai romjaka umo burui sikla rok chita sarjana sikla rok je city rohnai rong target rong na sikla rok no hike to check khai kla oma hike roh na but ajaga romjai borong ni rang shesang ka tai police rong saman mateo 10 থেকে 15 লাখ rang ni city hini sauta अभी सुल्तान सोना दत्त ASI वुमेन ASI ठीक है ये इंडिपेंडेंस उइटनेस माने আমার পক্ষে না মানে সবার পক্ষে এই স্বপন সরকার ASI জিআরপি আর ডগ সুদীপ দে আর মিনাল শান্তি প্রসাদ এখন আপনি আমার মানে কম্পোজ করবেন যদি কম্পোজ করে যাবেন आज আমাদের আগরতলা জিআরপিএস এবং আমাদের আরপিএফ স্টাফ মিলে আমরা একটি জয়েন্ট চেকিং করছিলাম আগরতলা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন এই আরপিএফ পোস্টের সামনে যে আগরতলা সাইনবোর্ড ওই জায়গায় আমরা চারজন
যে মহিলা ট্রাইবেল লেডিকে আটক করতে সক্ষম হই, যাদের নাম জেসমিন দেববর্মা, অভি দেববর্মা, রানী দেববর্মা এবং ইভা দেববর্মা। তাদেরকে আমরা চেক করে তাদের কাছে যে ব্যাগ ছিল, হ্যান্ডব্যাগ এবং লাগেজ ব্যাগ চেক করে সর্বমোট 46 কেজি 590 গ্রাম আমরা গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হই, যার বর্তমানে কালোবাজারি মূল্য হবে প্রায় 10 থেকে 15 লক্ষ টাকা। তারপর আমরা তাদেরকে আটক করি এবং তাদের বিরুদ্ধে এখন একটি সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস ধারা একটি মামলা আমরা গ্রহণ করব। ধন্যবাদ। Next abjana ka dolog narok khorokja series di debna nok siniuna bon naiki rong ong na hina wansugo joto borok ni no je first time kori jiba je kono jaga o boni ke first time fly do kanani umon boni first time hini sauta ubun tui bo belek excitement ongjak tam saka kisa khnawi na di. Hello everyone. Ani life ni first time flight pe binna nai tongo age onekbar saka but ma permission roya tabang life ni first time binna nai tongo sia ta ongo bar jete experience ongo ang sia bokla joto kai pe jamna noro joto ka ba jamna ka na oro ni mas mang ni le tongo ka ba ya ta ma experience ang na sai ulo sai khna do anta Dolog hige tinin bidun bagai asuk jaran no onglai sinai malai chung hai no hai te kaisa next video next boot topic no cover khaina nang tolawo nro comment khai suggest khai manu tai subscribe khai jagi hingke to subscribe khai manu